Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ubat dispersing rani unong wat jing tip ling ba ka right to information RTI ulapan pau ka jing singolingo ahdian ba ka Deputy Commissioner ka East Khasi District kala khot hajar yu habaya day ba ka jing wat RTI halor ka jaka hajan ka Bormanek College ha upper Shillong. Habakran sigilat patay kubor ubat dispersing rani ulaong. Bagi pat ba kisa lengo halor kete jaka namar bawat la kiladan ki jingtay. Nrena kaliang katanat revenue kala si yakidak saw hasilanter kete jaka barhaba wat jingtip mentala saw benai AA umpat yo ya kanu ka jubab hendrai ka DC ka khot hajar penban ya u. Ulaong baya kete jaka kadai ka balong try daw try muluk ubala IY yo GB Ram House nam khat praspa prapunyo na kabenta khandai po khandai snam bat kabala kala jaka sarkar biang house nam khat khandai spa andro punyo ringkat ka jingpen pau baya kete jaka hadu menta onam dan nong kam try. Nalor kita ulaong ru kabalingo ka long ba watla dan try hendrai hadu menta ki kam ki yat bed. Station ni aba iba ya tengku bagan kajing kuslai jong kini ki AB on kini ki am brand ki ong ba ki mio permission ti permission mabon layo ada ka direct recruitment ti kar ko kini ka RTI ka banglayo RTI ka banglayo kletu yang awa nadu ka atrik brabenyo araya arusau ba ka department kam simlakhang ya kini ki AB banyo permission sa ka AB substruktor kita jing yo permission ro na expose nem menchwa 8 har no sa ka reduce nem takta kamut kini ka RTI report ka penisya ba kamdon ka jingkhang ya kini ki AB banyo permission kamdon ka jingkhang ya ki AB banyo permission ba kalong atpar bat kini ki direct recruitment kata sponsor kani ka order ni ka notification mo yo ni ba phi baro kiba kuslai ya kena jingrum kam po AB pi mio permission nani smat pinjo ya permission rengkat ba kena jing tenduna ya kasnem na expose nem mentala penihar no andriu sinem yes tiga ni di sakani kada RTI kaba kam don jimut kani ka RTI kaba kelai ka dengan IP kalong ba habedei ba kani ka jaka puta Kini kerja puta komuniti bi, kami khalia hui buan kidon ki government lan, kumha porselong, kidon ki government lan. Bat na kaliang pai ba babuan ni kuslai, bat ya kini jingyo ba jakaro, ya kini jingyo ba jakaro. Melayu aku jor ba wat ya kini ka nadu mau pelang adu selong buan ki bumyo ba jakar, ya baik ka lan kemusian. Tihabai kadai bagan ni nak kalian jonga ngala ujor bat ngala panu dekat RTI na po DC office. Tiga DC office tu kala reply yang apa? Ba ya kata jaka na mo plang sa selong kamdon re kalan competition. Namar ba katu ke projek laya na do khat plaspa prapuar. Kalan position kanangwan na do ka arhajar khat lai. Di LARR arhajar khat lai. Oh, kalau dondro kajing ujuan na kini kibayat kas, na po asam sa tipsadu sa sirsa. La dondro ki ong babong kapay kandau kimyo kapay kita kabut kena. Dinak lenjong nga kala fay do ka RTI, bak RTI do umta kala nangyat, kini kala nangyat inti kini ka RTI habede bende ka Indra Nos Kas Grid Limited. Layo ujuar bakar kom ai bajaka kam ya hap kar kum kador. Kabede ngi tribalan karkum ka LARR ak maka LARR akat ka kren maka don hadu sautli faktor nomor 1 kade ka tribalan bapin hapen he ka bajaka ka baar ada katu jaka ka don hapo adjacent to the root extinct hapo kinong gendong katur ka bajaka ka kam he kan balai lada katu jaka gidon gijing tung jing tep ka bajaka ro kam he bat kemal sao lada katu jing sim jaka jong government la kadai ke national highway menta ko balong national highway na po express highway na po Guwahati sa Sirsa katuru te lada ka sim lut no ka jaka sibu menta ka don sibu ja ha te ka sim no san haja
Tiga tu jaka sanjar kamlong cu kan senayin. Ka jorong no kuntu. Tiga turu nak faktor kalau kan hapsi mulut dari jaka sipoja. Kita risau teli faktor na kementa kalan komposion na poka tribalan. Bat ngakan turu ya baru ke ofisa la poka state jongi kamtam ke revenue kim dei benle benye ki tribal. Kamtam ke ni surok ke banyak menta na kawati sasisal ke badai ke surok express highway. Bat ke jingdu untuk ke background manta ki lulum jongi. Tiga karpat bikinnya ikat kom kaan siu hok bai kador ke badai ban siu. Berat ya kejing singo politik, berat ya kejing singo onong penengkam bai ka hok kenang ba war kini kita jakar o kidei banda pet ke ngor bah kidei banda pet bet kat kum ketuga LARR Act arya kalai pim dei ban ailat yang jing blackboard yung department ha lor kini ka ba jakar berkadon ro ka RTI ya kador kini jing don yung jakar po poslong hatu jik poslong la i bakladon ka daksau jing si jong revenue tu po daksau po poslong na du na berbanik ter stationing ti katu jaka ngi pai ba ang sa kadum lengo kadi ke jaka juno tu kadi ke jaka juno mar bubun kelas nayin bisaki kisna ke hotel kisna ke ni kita kisna ke school bat kumtar ter ti ka jaka sarkar kadi ke hok jonga jong pi bade bantip ti hebede jane ngala faida ka RTI apoka revenue hane po silong menta sau benai ki pat ai inform mi ya ki pa inform tengale amnong ngala apil hadit bang apil na kalian ngedisi kelapa so PIO badai ban jubah palor ganeka RTI ke banga ngapa apa sya PIO menta live item ndai ka balengo apa deh kebalango pada kalong ba halon ba habau ni PIO 4 information nga menta kala apoi man ka jing khot hajir yang anak lain disi baik ni isi ni PIO ka kom kane ka comment from PIO kemudian comment nang aplikan kali comment from PIO di kebalango kalong ba kane ka apoi man khot hajir hanga yang banuan ni kendu ya ka disi ha ka saut tadi ume jala hendriu Tadi kabalango ma kadang ayu halendet jong tega jaka hite. Namar kum bayi thu ipi kati jaka hite. Ka original kati jong no to nya sai mo yata. Nang bakar kum ka api ayu banga tho manga. Ka jaka po silong kat ko agreement house name kat kendai spa kat paspa prapunyo kadi ke jaka jung try dia termuluk ya kadi ke jaka laiwai hau jebiram kotit na benta khandai snem na benta khandai snem kata kamut kati ke jaka kala jaka sarkar biang hau snem khat khandai spa andriu po nyeu hau snem khat khandai spa andriu po nyeu la kala jaka sarkar biang berkeladan ru ka jingpa ka sistina pok office sa kini kitrai ba mano balong trai tu jaka ba pidai bentip sepok office jong u ba di ben sepok office jong DC kenang ba pin don hok ban siu ya ka baiwai na du ndriu punyu hadu prapulai ti halor kata na kaliang gini ibriu kim sem lawan ye ban pensai halor kata ka jingkhot jong ka government lo kata jaka kene ko ne non la pe awar khnyo the set property stood stand for today JB Ram until the land stand in the name of JB Ram de hadu menta pada ya kene khindeu om don no yar pateng kat kom kene ka orna kat kom kene ka notice ke bapa na klen office om don nong sim pateng na mano kene ka ini ka don whereas the property known as road cottage plot number 4 apportionment as per the schedule below the lease were out originally to one welcome for the period of 99 years started from 1867 and subsequently the same was transferred in the name of JB Ram
Whereas the said lease has expired in the year 1966, whereas till date no one has come forward to get the lease renewed nor pay the land revenue. Therefore, in pursuit of the Section 43 of Assam Land Revenue Regulation 1886, notice is hereby given to the government of Malaysia proposed to resume the said property back to the government. Anyone having claim or objection dispensation against this proposal may file the same to the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice. Di halal kani ka ai tin pha yang government hadu menta om don nong kam yak te ja ka de jingli kalom ba kumno la dam don nong kam i ta bale menta ka jing te de ga ya ang te pinyo i pinle da pi media ra pinyo i jing te ga ya jing te ha te ga ya da pi pe inte po ang ni po jan bar mani galet ne pi pe jing te haneng ne jing te ga ya ta ka jingli di habalong kumta kapaw ba something behind the screen in the DC office. Let's say ka nakalang DC office syabar kale kum tukula ayeng kumnai tengjit tamtip makani body language juga ni kapaw ba kadon iye handet namalada amdon try by her pateng ya gini yo jebiram Madi benar hiar pateng do jibiram. Mereka ni kapau bomdon no simpateng yo hadian jibiram. Kelakut nak kalias nem kerana sebab punju. Lagi jingkeli rom balen nang la ban senang te ne ban te ban senang. Ti kapau bakadon jingiri sop kin bat kibri ki batreng tu bat adisi office. Kata habasya lem dadon kum tam balai mentah hak dak balai sulisi tu tukam red plate yang tu. Entah kibri aku latih teh yang pilih amnon tu, pilih amnon apa kibri aku latih yang pilih nalisi plate hadian, dak sah bomlong gumta bomlong gumne. Tiu tahu dak jengli buat bahaya ka, ya ka bang sapit bahani ke herring ke ban salong hak sau tarik, ban ngah badiksi tiga tanginya syai. Habasit syai ni tak beken me itu, mentah sau benai information yang hajaka bapinpan. Ka information na kumba pila tho bang pipan komen na po PIO menta bikot ajir banyak ngam kena sniu ya kidisi ngam kena sniu ke si bu sniu de ke poin gelong banga aktivis ngasa aga dung lengo abanga ke information ngam yo na ka order ba pipas persya ya PIO menta bikot ajir banyak tengah ngasa aga dung lengo te wala katar haburum ya ka hukum yo kidisi banga hablek be ka sauta Rik, Ubnaiban, Wan, Mesir. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya